Oje kuba ikaze inshuti bakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nkomeze mbifuriza amahoro imigisha no guha mukaronka mu byo mukora byose. Nkaba ngiye kwerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira nyuma yaho AFC M23 ikwingabo zayo muri Uvira. Ni igikuba cyacitse ku mbuga nkoranyambaga, ni igikuba cyacitse mu bitangazamakuru bitandukanye ku rwego rw'isi, ni igikuba cyacitse muri diplomasi y'isi. Guverinoma rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibicishije mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubwo turavuga abayoboye intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kinshasa bari basanzwe n'ubundi bakorera muri Uvira, basohoye itangazo n'ubundi nyuma y'amagambo akomeye cyane yavuzwe na Patrick Meya ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bo ku ruhande rwa Kinshasa, aho bakomeje kwishongora kuri AFC M23 ndetse bakaba batemera ko M23 iri gukura ingabo zayo ku buryo bwuzuye mu mujyi wa Uvira. Bimeze bite rero? Reka tugaruke ku itangazo rigiye hanze gatoya mu kanya mu masaha y'uyu munsi, aho iri tangazo ryavugaga ku bijyanye no kuva kwa M23 kuva ku ingabo zabo mu mujyi wa Uvira. Twihuse cyane rero reka ngiye muri iri tangazo. Ni itangazo ryari rifite umutwe ugira uti impamvu gusobanura umwanya wa guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku byerekeye ivanwa ry'ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo ba AFC M23 mu mujyi wa Uvira. Bagize bati guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ikomeje ikurikiranira hafi ihindagurika ry'umutekano mu mujyi wa Uvira kuva AFC M23 itangaje ku mugoroba wo kuwa 17 Ukuboza 2025 ko iri gukura ingabo zayo buhoro buhoro muri uyu mujyi. Bikaba byari biteganyijwe kurangira kuri uyu wa kane tariki ya 18 Ukuboza 2025. Amakuru yizewe dufite agaragaza ko hari ukwihisha kwitwaje ishusho yo gukura ingabo bitewe n'impamvu nyinshi zisaba isesengura ryimbitse kandi rikomeye. Ingingo ya mbere, bagize bati iyo harebwe amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko imodoka zabo za gisirikare Jeeps zari hafi ya zose zirimo abantu bake cyane, akenshi harimo umushoferi n'umusirikare umwe cyangwa babiri gusa. Icya kabiri, itangazamakuru ku bijyanye no gukura ingabo muri Uvira ntirisobanutse kuko inyeshyamba zitigeze zisobanura aho zigomba kugera zikuye ingabo, kandi irivanwa muri uyu mujyi ry'izi ngabo ryakagombye kugenzurwa kugira ngo hamenyekane ko basubiye koko ku myanya yabo ya kera Kamanyura, aho bari basanzwe bari mbere yuko iyi mirwano itangira. Icya gatatu, bagize bati mu ijoro nyirizina abasirikare bose bagaragaye bagenda n'amaguru bafashe umuhanda wa Mwami, banyuze ku misozi ya Kashekebwe berekeza mu misozi yo hagati n'iyo hejuru ya Uvira bagamije kugera ku bafatanyabikorwa babo ba Gumino Twirwaneho na Red Tabara Iminembwe mu karere ka Fizi hagamijwe kugota umujyi wa Uvira. Icya kane, ingabo zerekeje Makobola zerekeza Baraka ziracyari ku ntera ya kilometero 9 uvuye mu mujyi wa Uvira, zifite ibikoresho byazo byose bya gisirikare, harimo imbunda zirasa kure kandi nta bushake na busa bwo gusubira inyuma. Icya gatanu, ingabo z'u Rwanda za AFC M23 zagaragaye zigenda n'amaguru ku mugoroba w'ejo hafi ya rompoe ya Kavimvira, ntizarenze agace ka Kiriba kari ku kilometero 12 cyangwa kilometero 12 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ibi bishimangira igitekerezo cy'uko inyeshyamba zakoze ikinamico mise en scène yo kugabanya igitutu no guhumuriza mu buryo bw'uburiganya igitekerezo rusange cy'igihugu n'icy'amahanga. Icya gatandatu, kuri uyu wa 18 Ukuboza 2025 mu gitondo i Uvira hagaragaye abantu bashya bambaye imyenda y'abasivile batari basanzwe bazwi mu muryango w'abaturage, bikemeza igitekerezo cy'uko basize imyenda ya gisirikare bakayiyambura bagahinduka abasivile mu rwego rwo gutegura igitero gishya.
icya karindwi, gukura ingabo hafi y'agace ka Kiriba bishobora kuba bigamije gusenya uruganda rw'isukari rwa Kivu no kwitwara bagatwara imashini zose zijyanwa mu Rwanda bigamije guhungabanya no gusenya ubukungu bw'intara. Ibi kandi bikozwe ku ruganda rwari rumaze kongera kuzahurwa ku mbaraga z'umukuru w'igihugu nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hagamijwe guhanga imirimo irenga 3,000 igenewe urubyiruko rwa Kivu y'Amajyepfo. Bakomeje bagira bati hashingiwe ku byavuzwe haruguru kandi hifashishijwe izi mpamvu zose zasobanuye, guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo igaragaza impungenge n'ubwitonzi bukomeye ku byerekeye kwemeza ko ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo ba AFC M23 koko zakuye ingabo mu mujyi wa Uvira. Bakomeje bagira bati guverinoma y'intara iramagana uburyo bwo kuyobya no gukina ku marangamutima byateguwe byitwaje iyi mvugo y'uko bakuye ingabo cyangwa bagakora ibijyanye n'itangazamakuru ryavuye hanze hagamijwe kubaka inkuru mpuzamahanga yateguwe mbere, kuko aho kuba igikorwa cy'ubunyangamugayo iri tangazo rigamije gutanga ishusho y'uko habayeho ukuvanwa kwa politike nyamara nta kuvana ingabo, mu by'ukuri nta guhagarika imirwano n'ubusahuzi, hagamijwe gusa kugabanya igitutu mpuzamahanga by'umwihariko igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri urwo rwego ashingiye ku kuri kugaragara ku butaka guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo irahamagarira umuryango mpuzamahanga, hari umuryango w'abibumbye ONU, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubumwe bw'i Burayi n'imiryango yose iharanira uburenganzira bwa muntu gukomeza kwamagana byimazeyo ihohoterwa rikorwa n'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo ba AFC M23 no kongera imbaraga mu kurinda abasivile aribo bagizwe ingaruka n'ayo mahano. Irasaba nanone byihutirwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo mpuzamahanga gusaba u Rwanda gukura burundu kandi mu buryo bw'ukuri ingabo zarwo nizo u Rwanda rugenzura mu bice byose byigaruriwe mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, zigahera kuho zari zarashyizwe mbere, no kuvuga Bunagana nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Irahamagarira kandi by'umwihariko imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi gushyira ingufu zidasanzwe z'ubutabazi bwihutirwa ku kibazo gikomeye cyane cy'ubutabazi cy'abanyekongo bahungiye mu bigo by'agateganyo bitandukanye mu Burundi. Ubwo n'amakambi batarabona ubufasha bw'ubutabazi kuva ku wa 9 Ukuboza 2025 hagamijwe kubageza mu nkambi z'impunzi za nyazo. Mu gusoza, guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo iyobowe na nyakubahwa Jean-Jacques Purusi Sadiki irongera gushimangira ubwitange bwayo kudahungabana mu kurengera umutekano w'abaturage bose b'abasivile hatitawe ku bwoko cyangwa inkomoko yabo, kurinda ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guteza imbere amahoro, ukuri no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu karere kose. Byakorewe i Baraka ku wa 14 Ukuboza 2025. Metre Ruganwa Bashir Didier Kab, umuvugizi wa guverinoma y'intara, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo mubyumviye rero, itangazo ririmo byinshi, ririmo kunenga igikorwa cyakozwe na AFC M23 kandi nk'uko bigaragara muri iri tangazo rikaba ryandikiwe i Baraka, ngo ni muri hoteli ya guverinoma y'intara, ibiro bya guverinoma y'intara muri komine ya Baraka,
Centre, umujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo murabyumva, guverinoma yahereye i Bukavu ikajya muri Uvira, tayari iri gukorera i Baraka, ariko ibi nibyo banditse. Amakuru hari nuko n'ubundi batari Baraka ahubwo bari i Bujumbura kwa Sebarundi mu gihugu cy'i Burundi. Nuko amakuru ahagaze, ndakomeza kugenda mbakurikiranira iby'aya makuru. Ngira ngo mwabyumvise iby'iri tangazo risohowe n'intara ya Kivu y'Amajyepfo na guverineri wa Chilombo, aho bavugaga ku bijyanye na AFC M23 ko iri kubeshya ko yavuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru ndakomeza kugenda nyabakurikiranira 5 kuri 5, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane muri aba Agaciro.